Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vekule October nili sang hi som ni panga ania October ni thum jan laia kan thu thar buat sai te kan ngai thanga Donald Trump chuan Hamas hotan deadline asiam sakta a anma ni ram huna tun pathian ni lawam tur zandaruk thlenga inrem na tura thu thlung sang sang an siam te an pom lawani chuan ara chua chu krem mun rap thak takani yang tin thu top asiam sakta a ama so hian he inrem na thu thlung hi pom mai po an du ni in an soya ama ero chu heng point sang sang asiam som ni zinga thren khat te hi ti dang laman du ni in soi a omani tin tuna hian Afghanistan lama US President Joe Biden a President laya an chu asantak Bakram Airbase chu Donald Trump chuan kan lu le ngai turani ti in ruam manna asiama tuna hian Afghanistan sarkar Taliban ho chuan hei hi an remti lo hlemaya ama ero chu engemotak thleng tur a om ni in an ngaya tuna hian an hruai tu thleng khat te phei chuan an chung te chu India ram lama an sahim na turin an bi ruk tira ramrikanin India an lu tir ni in an soyani US President Donald Trump chuan Hamas chungchang soyin Hamas hi zangai na nei lo le tharum thona manga la taka che thina nia kumtam tak chung chu Middle East apo mi an thata ni hring nun nain atwar thailo khopin nan ti chia a October ni saria thil khen dan kha Israel rama chuan naw te meichia naw pang tarle nulale tlangwal tam tak mi pa le meiche tam tak an malam hun mangdun tura in buat sai te chu an thatta ani October ni saria mi pui poi soilo be ani awanga hubalak na Hamas sipai sing ni le sanga chuang an thi to ani an sipai dang tam jok po hual an ni to a military trap an nia an nun na chu rang takalak sak ani theinan go ti thumal kape khun chu an hak pai mai ani abak zongero chu khoya nge I om ti le tunge ini kan hria a an manang cheu an thatang che Palestinian misual zong te chu nakin loka thina na satak khen theina mun hi chua san ngal turin ka nge na Gaza mun him zoka an kal ngal vek turani tran pui tu ten that takalo en kol turin an ngak reng chewani ma se Hamas tan chuan van le thak takin chance nung ber pe kan ni don Middle East namro pui thil ti theile hausa tak tele a che vela omte chuan United States of America nen tangkopin Israelin remna aziak angin kumsang thum nuwa Middle East anin remta ani remna hirwa manlok ang Hamasin an pom chuan buaina omlovin indawa topang an pomlo ero chuan nuai chimi an nianga in remna kan siamang document chip chiar tak hi khovel chuan a hrefeka ni zong tan po he in remna hero pui hleni Middle East hian in remna kong khata remna omlo pon remna kong dang a omang tharum thona le thisen chuana chu re mayang hostage te an vain an chua turani thito te ruang te po an ina a thleng vek turani tuna hian pathian ni zan thleng hunan nei Washington DC huna zanda ruk ral main Hamas ne in remna siam ani turani ram tin hian an remna hi an pom vek to he last chance in remna siam na tur Hamasin apom lawani chuan tu man an lampu ngai lo khrem hun chu Hamas laka apuak dar vek donani Middle East kong khat emo kong dang emo a remna a omanga hemi chungchang hi ingai vena wangin lom thu kan soye ti in truth social a tam chuan aron soyani remna kong khat ati hi remna siam na ruwa manna som ni an lo duan to Hamasina pom chuan buaina dang omlova in remna a theyanga kong khat ati ero chu Hamasin Trumpan asiam ruwa manna an pom lawani chuan nuai chimi vek ani top mai indo ti top hi Trump hian atum hle ni in alangani Hamas lam hian Trump pa fauna hi an hlau hle ni turani he thu kan buat sai lai October nili in rin ni jing darli rigdon vela khan Fox News chuan Hamas lam thu chhuah aron ta langa Hamas chuan
Gaza a remna siam tura President Donald Trump parot na siam zinga Israel mi an man zong zong thito te ruang emo nungdama la omte chhuah zalen an remti ti an puang an hruai tu te chuan in rem na siam zo ani theina tura in biak na nei anin pei thuan soibok niin Trump chuan thut social Hamas thut chhuah a sera atar langa Trump hian thut social Hamasin statement anti chhuah ta ka tang hian rem na nget tak nei turin an in pei to niin ka ring ati Israel hian Gaza bom puak hi ati top ngal angaya chutiang chuan hostage te hi him tak le rang takin kan suatir theidon ani ma se tuna hian chutiang ati chu a hla om lutuk thil chip chiar tak taka kan ngai tu angai chungchang te kan soi ho to ani hei hi Gaza chungchang chaw ani lo hei hi Middle East a hunrei takatanga an lo zon to in rem na chungchang ani ati he thu an puan hi Trumpan Hamas so van tlang hriata vau khan na ati chuan nu darkar engemozat nuwa ania pathian ni zan thlenga Israel mi an man la om te chu chhuah an ni lo chuan an hruai tu te chu man le tha an ni tur thu a soi nuwa ani Hamas chuan thu chhuah siamin an hruai tu te chu institution chunga in rong khom na thuk tak an nei thu te Palestinian sipai te le por rang te ne na in rong khom na thuk tak an nei thu te Trump parwa man na chungchanga mo phur tu din huna ding tura mediator le an thian te ne na in rong khom na te an nei thu an soi ruai tu te chuan president in do na ti top atum na chu lom oman ti thu soin Gaza Strip administration chu Palestinian Body of Independent te kuta hlan an remti ti an soi Trumpan Gaza chungchang ruwa man na zau zok niin Gaza malam hun le Palestinian te chan vo po Palestinian National Framework chunga ngai tua anianga Hamas point mo phurna poi mo tak nei na tel don niin an thu chhuah chuan an ta lang Trump hian kar masa khan Israel sipai beih na ti top te Hamas ral thuam ti bo te le US kai hruai International Coalition in ANCOL Palestinian Governing Body nuaya Gaza Strip siam that aphut thu te point som ni omna rem na ruwa manatlang zarani kha Hamas hian mi ala ren somli le paruk chu hruai kir vek remti in ma se an thu chhuah chuan an ral thuam da bo vek ti bo vek chungchang hi an soi lang lo thung ani he thupuan chungchanga hian Israel lam hian van tlang hriata engma an la soi lo thung White House point engma an soi lem lova ma se press secretary Caroline Leavitt chuan Oval Office a Trump pathalak exa asera Hamasin remna siam tura arwa manna apom chu achang don ti asoi thungani Israel hian soita kang khan engma thu chhuah an la nei lova an ngai poimo ber mai pakhat chu Hamas te hi Israel tana hlom thei tura an ron chhuah le thei mia to lo na tura an ral thuam zong ti bo vek kha an ngai poimo em a ma se hei hi Hamas lam hian engma an soitel tlat lo maya remna tuan tling an nei tak tak theyang em ti chu soi thei alani lova reilo te a riat mai thei ani ero arin om to ani heti lai hian Afghanistan a Taliban sarkar chuan hun engemaw chen internet le telecom service ati top nuwa ati nung vele ta a Afghan ten na sap takin kholaya chuakin an lo mani wal chung chanchin bumi te chuan in biak po na aman le thei ta ti an soya heti lai hian internet monitor net blocks chuan network data chu mun then khata ti nun le to ani ti an soi thunga sarkar thunei tu sang pakhat chuan BBC Afghan hena internet hi Taliban Prime Minister thupek angati nun le ani ti a khila darkar somli le pariat chung man theilo ani chung khan sum don na le thlo theina veiwa abuai phana sahle a rikrumatan chau man theiani ti asoya abikin meichia le meichanau pang kumsang hi som ni pakhata Islamist larun taken anrama ro anrel le nuwa an khrek na tak tuar tu ten an tuar na sa zual le turarin ani nilai zan khan an khopui kabula chuan internet anung le ta ti enhrilin
Afghan tam tak kholaya ante chuaka mi papa khat chuan kan vain kan hlima an cell phone an la a an laina ten bia a nei chia po mi pa po Taliban mi te point an service a that le chia chuan an phone an khoya kholaya mi an tam hle ni ati katara Taliban thupuang tu Suhail Shahin chuan in biak po na zong chu ni lai ni chanua a that le vek man tur thua soiloka Taliban sarkar hian an ti chan ero an lapuang chiang lawani Hamasa Khan Marlam Balk province governor thupuang tu chuan sual laka invenan internet ti top ani don ti alo soi to thungani Taliban hian thu nei na an chan le nuwa Islamic Sharia law mangin dan khir tak tak an kalpuya mei chiate an thunun na sa zuala kumsom le pani chunglam le khazir an phalsak lawa wangin an tan chuan internet hi khovel dang an ban phak ve theina chunani internet a thi chung khan kabul laili taknial pore hle a bazar poruak deuh thoa poisa in thleng na po abwaya ramdanga an chung te point poisa an thon theimi lawani travel agent te an in khara a in khar lo po an ma ni dor tu te hna thilom dan hril tur chawa in hong an ni thona lut le chuak a om lo vek bokani Trump chuan Taliban te kuta om Joe Biden a president laya US sipai mun an chua san tak chu lua le a an sipai da le atum ru hle a in rem na om theilo pon tharum man mai a relo thuwa lo soi to a Taliban ne ro chuan an rem ti lo burthung tun lai hian Taliban lam hian US laka lo thon ruk an nei ni in an soi America sipai mun hi khoi dang lam lovin ala om renga leilama engma boina om lo lain Taliban ten an soi dan chuan an ram chunglam van boruaka drone ri na satak an thefoni in an soi nun naya Taliban education minister Habibullah Aga chuan thu thar the dar tu te kom na kan airspace kan lu arangani ati zanlama American drone te hi kan van boruaka an petrola lo mu theina emo tolkir ti remo theina kan nei lo ati om zia chu heng drone te lo beina tur hi an nei lo ani heti lai hian US Congress member te chuan Taliban pol do tu te ta na tran puina pek chungchang an soi howa Taliban chu firfiak pol ti in an soi sela Taliban do dal tu political opposition te chu an thlob boka Afghanistan sarkar chunga inrol te chu in thup takin an thlop ani Donald Trump chu helai boruaka hian aron pen lut vele ngal chata Hamasa Khan US president voi ni lo ni to hian Taliban te hi khovel hriata na takin anora thut sociala aposa Afghanistan hian Bakram Air Base siam tu te United States of America nena appelet le lawani chuan thil thalo a omang atiani Trump hian rampona thu asoya hetiang thu hi asoi ve boka Hamasa Khan Londona news conference British Prime Minister Keir Starmer chanchin bumi ten komna Bakram hi kan hne na tanga thil an mamo awangin lak let le kan tuma chu base chu kan du le ani ati Bakram la let le turin US sipai te amang don em ti zo na changin Trump chuan sipai man po poia tilo kan du le ngalani ati an ti lo chuan ka thil ti tur chu in zong chuak don ya henga thu soi te hi chiang lo viau ma se Taliban tan chuan pressure sathi ayana safe ani Afghanistan rama anin rol thuk le to zia an pholang ani Taliban hruai tu te chu an thu nei na hum him tu anga an da lain din mun der thong le hlaum taka an da a Bakram Air Base an pek phal lo chuan an din mun a chle thei don ani Taliban chuan athu soi hi an chang le ta he athu soi hi an nor ngal bok sarkar chuan ram inches khat po apek thei lo thu an puanga an thu puang tu te chuan Doha agreement chu an tar langa ram chung thila in rol lo an tiama Washington chu Afghanistan independence ti chelo turin an vau khan bokani heti lai hian Taliban hruai tu than khat chuan an chung te chu ram ri kal tlangin India rama an son nia soyani hei hi van tang thu chu azong song aya chiang jok ni in an soi le ngala
hei hian sarkar ven himna chungchanga zawna siam ngalin Trumpan Bakram Air Base lak tumin tharum thona ahman mai an ring ti atilangani Afghanistan eptupol tepo an pungkhom na salea Afghan Army hlui veteran te Northern Alliance nena inzom fighter tele militia tharte chu anin mukhom le nia soyani National Resistance Front le antran rual puipol te hi an latlema anin thendar zela ma se thuchiang takero chu Afghan sarkar opposition hi America ina tran puina salea kumtam tak chunga munrang ranga bindang alo tran pui to thin ain tuna chuan apui na hi alian zok ni enan tarlang China Russia Iran le Pakistan te point Taliban te chu Afghan ram leilunga thok extremist group te ti top tumin an norvek kani until tum ain anglo hle thunga Beijing hian Uyghur hel ho angai tua Moscow chuan Central Asia Indona chhuah alau thunga Iran chuan an ram ri kaltlanga beih an hlau hle thung Pakistan ero chuan tharum thona na satak atok reng thungani US hian aham thatna turin tuna hian Afghanistan rama opposition te chu tan puya anni hian tual chunga sarkar tan harasatna an siam vereng ni an soibok Trumpan Bakram Air Base lak let le tura anor na hi American thunei na din thar le tura angmalak na jinga mi ania ma se Taliban ho chuan an do dal na sale thungani enge thleng ze langa riat lova tuna hian Taliban lampang chuan US hian tharum mangin chet aron tho mai don ni in an ngaya kan ngai thak ta kang khan an sarkar huai tu thil ti theichin te phei chuan an chung mai vai te po India ram lama an thon chuak vek nin an soi nge a thil in mung enge motak khisu a omti an hria ni in na langa en poni se hunin aron thil zel tura ngai phot mayang tama malak na te kan soya Israel lam hi chun zom le lokang Israeli sipai ta chuan Gaza pan ramdang activist le puina bungra phur longleng som pathum mandanga somthum dang ero chuan Palestinian te chen na mun pan hian an kal chun zom ti longleng a jin flotilla hoi hot tu ten ninga ni khan an soyani Israeli Foreign Ministry in video anti chhuah longlenga Gaza pan jinga lang sar ber chu Swedish climate campaigner Greta Thunberg ni in sipai ten an hual nakara longa hian a thu ti alangani Hamas sumut flotilla enge mozat chu dan ni in achuang te po Israeli longchol na hruaian ni ti in Israeli Foreign Ministry chuan exa atar langa Greta ile athian te hi an him man ti pokani Gaza a damdoi le eitur phutlu tumtu global sumut flotilla a hian mimal longleng somli telin parliamentarian lawyer le activist zanga chuang in an boy puyani flotilla a chuang ten telegrama video an da chua chuan an passport an lek langa ruk bo an nia an du lo chung Israel in a hruai ni in an soya an tum chu tharum tho lova mi hring te pui ani thu an soyani flotilla hi Israeli in Gaza alu adan na dodal na lang sarber pakhatani Mediterranean Sea an kana ram tam takin an ngai ven ni in Turkey Spain le Italy ram te chuan an mi chuang veten har sapna an to pal takin ti in longleng le drone an tir chuak ve boka heng te hi Israel chuan kir turin alo ti to nge ani Turkish Foreign Ministry chuan Israelin flotilla a be chu firfia ka chet na tia soin poi soilo civilian nunna an ti der thong ti in a soi Colombian President Gustavo Petro chuan flotilla a Colombian chuang ve pahni man an ni awangin ni lai ni khan an rama Israelin palai ada zong zonga hotira Israel hian ni kumatang khan Colombia hian ambassador tak chu anei to lo thungani Petro hian an mi an man chu Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu wan khovel dan abo chiat na thar ber nia soin chuanga la phuta an ram ni inkara free trade agreement ati top ngal bokani Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim point Israelin flotilla adang chu demin sipaiten Malaysian pariat an hreng ti asoi mi puitumna adang hi
Israel hian Palestinian mi puite dikna chan vo chau Arab bet lova khovel ngai dan kalin ache ani ti alan tir tin Muslim ramaro rel mek anwara chuan asoi Israelin flotilla adang hi Italy le Colombia a chuan du lo na anlan tira Italian por rang chuan zirtop ni khan puina phur flotilla an thlop zia anlan tir bok Israel along sipai te ro chuan flotilla hian indona mundain an dan thin kaltlang an tum ti an soya an kong thak turin nan tia an puina kente chu kong him zoka Gaza alu pui dan tur po an ko muani flotilla hoi hot tu te hian ni lai ni dan an ni hi indona adan bo chiat na tling ni in nan soya sipai te hian na taka bein tuin an phu ni in nan soya tu ma na ero anom lo long tam tak dan lova lo dan ni in Israeli occupation forces in tu tuipui ma ni lova ati buai antibok long te hi indona hmuna tanga tuipui mel somsari chuanga hla Israelin he hmuna tanga pantu long te adan na hmuna danan ni flotilla te hi danglo sela chuan ninga ni tu ka Gaza thleng turangai an ni hlomani Israel hian kumsang ni pasaria Hamas in Gaza strip an thunun na tangin tuipui atanga lu na adang veka ama poin tuipui atanga puina pek lu tum chu an lo dang to ani Israel hian Gaza hi October ni sari sang ni som ni pathuma Hamas in an ram bea ni sang khat zan hi vel an that vak le hren turami zan hi somnga pakhat an fuaya tangin an beile tana tun thleng hian mi sing ruk le sang ruk chuangin an thi pha to ani heti lai hian Israel Prime Minister Office chuan hetiang hian Mossad for Intelligence and Special Operation IO in thuan puanga October ni khat sang hi som ni panga khan Germany ya firfiak sel pakhat mu chuania Hamas ne na inzom na nei diarin ania Israel le Germany ya zudate ti natumna ani sel member an man te hi Mossad le Germany security le intelligence force te thoho na thatak wanga man theyan nia he be pui thak na kalmek zinga hian Germany Internal Security Service BFV chuan firfiak sel member pathum chu an mana ral thuam manga be pui thak tumin ruam manna lian tham tak an nei nia soyani tun nai chawa Europe ram puma Mossadin ven himna le dan ken ko tu law agency te na thoho na neya an malak na tam tak te zinga ra chua pakhatani firfiak sela thok tu tele an ral thuam mu te hian an na tho apho langa Europe ram puma Mossad campaign zau tak kalpui mek zinga mi ania hemi chung hian ral thuam da khom na mun te mu ania firfiaka thilti niarin hel midang po man an ni to ani Mossad hian Israel le khovel mun ranga security le intelligence body tenen thoho na thatak nein rampona Israel le zudate ti chiat tuma firfiak te chet tumna ven na atan muntina an thok chun zom zel donani ti in an thu chua hian an ta langani Russia President Vladimir Putin chuan European atithin urani chuan Russia chuan achang let thoi don ti soin tuna chuan US kai hruai NATO tangrual pol zong deuh tho chuan Ukraine chungchanga Russia an beiron mek ti na soi Russia President Vladimir Putin chuan US chu India le China in Moscow ne na energy lama anin zom na ti top tura nor atum chungchanga asoi sela hetiang malak na hian sumle pai lama ngong anei theiti ina vau khana ni Putin a chuan Russia sumdon puite chunga chia sang jok la kani chuan khovel thilman asang dona US Federal Reserve chu interest rate sang taka vong turin anor don ti asoi US chuan India laka chia za som ni panga asiam bela hewang hian August thla khan India ram thil thon chu atanga chia lak zong chu za somnga anita Russia huai tu hian Russia mi thiam te forama thuwa soya India le China hian tlom andu don lawati Russian President Putin a chuan December thatir lama India ram ato dona in lai chin na ti chaknan amang don ni in an soi US chuan India in
Russian energy lama atho puina ban san tura angen na chungchang soin Putin a chuan India hian kan energy supply hi atnola ni chuan lo na engemaw zat atok don ani adike India ang ram mi puite hian ring ro u political leader te thutluk na siam te chu uluk takin an en fianga tu ma mual phona engma anto an phal ngai lowang atibok Putin a chuan Prime Minister Narendra Modi a chuan hetiang hian ma alangai lowang ti a hriat thua soiboka Prime Minister Modi a hi ka hria a ama ngei point hetiang hian ma alangai lowang atibok Putin a chuan US in Moscow ne na uranium anin zom na chu soin Washington in Russia atanga enriched uranium a leilain ramdang te chu Russia energy product leito lo turin again ti asoyani US yan India apuna kan reveka Russia in Ukraine a beih theina chan chu an oil an leisak wangani atia abik takin India a rek na hle heti lai hian ama Vladimir Putin ang ngei point Russia chu US ngei po hian ala dor reng thawa enriched uranium ala leisak renti asoi chuak thunga hetiang anga Donald Trump pan India aron pu vak big mai hi chu aron pu na chana hi thil dang wanga India laka alung oilo na hri thak tumin tuna Russia le Ukraine in do na hi chuan lama apang mai niin khovel hian an ngai fur to ani US President Donald Trump le a official te baka Commerce Secretary le White House Trade Advisor te chu thaenge mozat kalta chung khan Russia oil lei chung changa New Delhi lo soi sel photo tu ten nia Trumpa Trade Advisor Peter Navarro chuan India chu a beih na hle a India chu Maharaja of Tariff ti in na soya Modi chu Putin le Xi Jinping tenen khum pakhata an mudun ti in a soibok US tariff chungchang buaina hian Putin a hian India a thlop tlatani thamasa khan Russia President chuan US chu India le China laka tariff chural thuama manga tariff tisang lo turin alo vau khan to a chutiang ani lo chuan India emo China emo nen inin bethei lowang ati Russia huai tu chuan tundin hmuna chuan colonial hun lai chu atop to a partner te nena in biak na heng thumal te hi an mang thei lo ti a hria tangai ati Russia Foreign Minister Sergei Lavrov pon US tariff chungchang chu soi selin India le China ang man lai atanga namfing lo ni to te hi tu te emo vauna awang mai in an nuaya an kun don lo ti a soi ve bokani